Betatim hai anu ma pesanding ngan sidro judo alim yang cedah rupa hai betatim hai anu ma pesanding ngan sidro judo alim yang cedah rupa cit katre bahatim ma mehet anu mekawin Sirajudu alim yang hudib meagama Jirkatre bahatimah muhud anak mekawin Sirajudu alim yang hudib meagama. Tak dengar hai anak sinoban mekawin dalam rumah tangga bersabar rumah tegak. Tak dengar mekawin dalam rumah tangga bersabar rumah tegem gara-gara baju masalah na penting malam ngon urola ko bino tepe samping gara-gara baju masalah na penting malam ngon urola ko bino tepe samping. Hai betatim hai anu ma pesanding ngan sidro judo alim yang cedah rupa hai betatim hai anu ma pesanding ngan sidro judo alim yang cedah rupa cit katre bahatim ma mehet anu mekawin ngan sidro judo alim yang hudib meagama Jirkatre bahatim ma mehet anu mekawin Sirajudu alim yang hudib meagama. Kadang dilintuh telah gepuah engkau beta cemarut kata tak meserapa. Kadang dilintuh telah gepuah engkau beta cemarut kata tak meserapa. Dengan senyuman wadai gua bertasambut ngan lemah lembut budi bahasa mewibawa. Dengan senyuman wadai gua bertasambut dengan lemah lembut budi bahasa mewibawa. Hai betatim hai anu ma pesanding ngan sidro judo alim yang cedah rupa hai betatim hai anu ma pesanding ngan sidro judo alim yang cedah rupa cit katre bahatim ma mehet anu mekawin ngan sidro judo alim yang hudib meagama Jirkatre bahatim ma mehet anu mekawin ngan sidro judo alim yang hudib meagama. Kadang perumau katelan bagemagon beta detakan pepe yang hawa gata. Kadang perumau katelan bagemagon beta detakan pepe yang hawa gata. Tabri nasihat tak perlu nongan tak tuntun supaya mufum hudibarakan dalam rumah tangga. Tabri nasihat tak perlu nongan tak tuntun supaya mufum hudibarakan dalam rumah tangga. Hai betatim hai anu ma pesanding ngan sidro judo alim yang cedah rupa hai betatim hai anu ma pesanding ngan sidro judo alim yang cedah rupa cit katre bahatim ma mehet anu mekawin ngan sidro judo alim yang hudib meagama Jirkatre bahatim ma mehet anu mekawin ngan sidro judo alim yang hudib meagama. Kadang perumau katelan bagemagon beta detakan pepe yang hawa gata.
kadang perumah kadang ada bagemagu benda dan takun pepe yang hawa ganda Allah tabri nasihat tak perlu nongan tak tuntun supaya mufum hud barakan rumah tangga tabri nasihat tak perlu nongan tak tuntun supaya mufum hud barakan rumah tangga hai berdadim hai anu ma pesande ngan sidra judo alim yang tidak rupa berdadim hai anu ma pesande ngan sidra judo alim yang tidak rupa cil kadre bahatema muhut anu mekawe ngan sidra judo alim yang hudim agama cil kadre bahatema muhut anu mekawin ngan sidra judo